Hadian bau tirat sing ula klat no hadaka Bangladesh. Kahima nong klau kalhab akibabon teli kijing kela. Hagas nam kat praspa lai posau. Kahima kalapan skam siem pada uwei. Bat uta usiem ukerteng urijan sing. Unia usiem ulang banhiar pateng ya utirat sing ubala klat no. Urijan sing ulang ubriu uba bahadur uba bahadar. Bat ha kata kapuar udang dap tangkat lai kumbakat saus nam karta. Ula ban keren ban pule bat ban toa iki ketien banggali. Ha kene kapuar kala sedang ban walampat ia ke jingsuk hadin ke thama balane Islam. Bat laong bun ki briu ki bala pedri a ke thama shiki gram ki kro menta pat kilawan pai shilaki shnong. Ka asamru a kata kapuar kala syong sukpan. U jekin u ajan jong governor general ula syam baki khasi kimdai ki briu ki baduna ke jing syampang andre ki long ki briu ki bat byang ke jing syampang bat ka jing star. Kari kasih ketuki puar kalong kari ke bapau nam namar bakadan ke jingkayi ya kasyun bat kalayat syaduk cepuak Bengal. Haka arp kandai terik ulber kat praspa lai pusau la kentiu khat ya urijan haka puar balatung sim ya u ka kanhun ki pareng hapo u Captain Lister kalawan ban penbiang ye ki kam bat ka jing ya soi sa sekolah hapedeng ka himanung klau bat ka sorkar pareng. Ki menteri hima kilong uruman na nong klau uram na mairang utap na benter, upan na maunai, bat umit na nong ramai. Kat kum kariti klam da biang ki menteri omlong bantung siem, haba omla ban yuak yu persatra jong siem nong sensyar ubalaklat no aru. Ki menteri ki perkat, bat ki yara ya uno ubadan hak ban long siem na kayeng siem. Henry lada ki menteri ki miyahap ka wei, de ban ra ya kakam syaki sodar jong kahima. Kumta urijon upersatrai utirat sing, udan hak ban long siem Henry hakata kapuar udang kunlong Kumta lajit ya utirat sing hak senam kat praspa apun riu. Henry ya utirat ru latung tangkum unong sensya na kabenta urijan ubadang dap san senam hak senam kat praspa apun riu. Usim rijan ula sensyar katu kat nesnam. Henry kam hadin pat kabas ngusi ulangam hak kiat ula lek lutput. Ula hap ru apo kajing penyat ki muktial Banggali bat usak kambun na kapuar Guwahati. Omdai habodwar lane nong klau ki nong ba ka himala jong. Ula kala dap ram bat kumta kelemban sesyu ula di yala ka khet aksnam kat praspa sopupra haus im jidor rengkat ka jingyakut ba unyo bai bam kat ba udonglong siem mau. Mensyua kane ngisyam bala pengenria ya ka bodwar na ka jingsenchal urijan namar umla syu ban siu khajna tingka syaka sarkar. Usim jidol nadu balo shimti ula sensyar bha ula penbaj bat penrenti ila kahima bat ban penroy ru ya garep karyang ka khayi ka pateng ka bishar ka khadar hadin bakahima kala syak saja na ka benta ka thama bat ka jingya snam ka balane Islam. Ula shimti pat ya ka bodwar ba ula siu baj ya ka khajna ki sahab sarkar ki kenthok ba ulong usim uban nep bat basham phang bha na ka benta ban yaj baj ka kam. Usim ula thung yala upersak siu jong ubor sing kum usim kena ubat reilang hapok kahima hakapor bab tam. Usim jidor ula penbenah uno pra kandai terik kat praspa arpusan ba ubor sing unmi beteng ya kum usim hadin ka jingyap no jong ya kanela penskama khamat ka kasyari ba asora. Ujidor ula aiki ha ubor sing ya ka khor ka kriam ki paila ki siar. Ban riam kum usim kum unong yok pateng bat la aiki ru ki sim kan thai barok ban sumar mau. Ujidor habau la klat no ha ukala lengkat kat kendai terik kat praspa san penriu bat ubor sing ula pendap ya kan nyam yap barok jong sim jidor. Henry tang sipuar hadin lami ke jing persyak ya kalong sim berkajingnya pat apdeng ki menteri bat ki sorkar. Usahab bishana soara usike hutsan ula let syamerang ha uyayong kat praspa san penriu bantuat jingmut ya ki rangba kahima. Ula syam la jan barok ki menteri ki bala kentiu khat ya urijan ha kesnam kat praspa lai pusau ki la yap no laj satang laingut bat uwei menteri thmai ubala thung da usim jidor. Arngut ki menteri bat khambun ki sodar himai ki bala wane syam ya usaham. Ki la mon ya urijan ban shimti ya kakam. Khendiat ki wei pat ki la jid ya ubor sing umta uhutsan habau lapuai haka kem ula terwa baik ban pihak no ya kene kahima haki arteli ke benta bat bakawa burpani kan long uput apedang kabha urijan bat ubar sing.
Kumta urijan unshimti ya karilum rengkat berkalai kensau bat soara rim ka basyong chnong daki khasi kat ba ka ribhoi basyong ugaro bat mikil kan hap apo ubor sing uban pedru ia ka dwar bod dwar imat uhut san ula syuterwa baik kumto klem das ngotu ba ya ka riti hiar pateng siem haka himanong klau ula ka adum ya ka himanong klau ka bam jukwa ya pat ya pra ngiken mau ba ukwan rai menwei daladehi ula lek pendam ya uhan sing usim shnat ka mau mulu ban penbena ba ka kam kat hima kam dei bandan bentah ka kli sensyar ukhasi ka shnat mau mulu hi kalong ka shnat khayinar ba khrau ka ba penhiar ya unar user ba ke atiar nar ba bunjat syadkhar ba syawar kumta ladon kam bandan hadu laingut ki menteri ban yarab ya usim hama mulu bat baki sim nong klau kim ailat ya ka kwa man hakahima bat mensyua ki julit pendam ya ki soara rem bat maupu ki badan hapo kahima sipor syua ba ka maupu kan kendriak na kahima nong klau bat kan hap akahima soara uhut san umla ban terwa ban pihak ya kahima namar bompat biang ki menteri uladai syua bantung ban penskam ya ki bat tawat jingmut naki ya uno baki man lada kim mela bat ya bet ki solkal ki babat ya karai kin rai bat ka solkal pat kan penskam kumta namar ka nega jing terwa ba utai usahab ulabu kahima klasa klem siem hake keto kat neteli ki por berkisnam te parlo kene galong ka jing thu lengkat ba hadien ka jing yap itirat sing urijan sing ulashim kum usiem kahima nong klau tang ba ka basngusi ulangam no hake jingdi basniu bar uladi wat yala ka jong kahima bat dei pat ubor sing ubala yada ya kari bat yala kahima hadin kata ki eke barok ka dan shibun ka jingyanya bagi dan shibun ki jingyatan telai bat hadu banda baik kahima nong klau kini gelong tengah jingyetu balengkat syapang uni usiem ubashimti hadin utirat sing kubla shibun